Ka jela Meghalaya jungi, kat badang mi kisngi kia, kalasdang ban paunam habun kiliang. Hooj, ka jela jungi ka paunam ru hakijin sniu kamtam, hakajin hiar ka kuit ka suba, ka pule ka puti, bat hakajin im tip breu tip blay. Hakane ka kenti, ka Don Bosco Media Network, ka sngow sarong, ban pen i pi kinong pej bat kinong Krisyan jungi, Syapang ka jinglap ya kamet basa ne ka fosil jong wei uta duriau na kawa remben halapalang East Khasi Hills. Ngidon hangne i Dr. Bashida Masar bat iba nilus bupang na ka sinong lapalang kiban batay benya halor une uta duriau ubala palat ya ka ndriu million snem karta. Apa warmen apa senang lapalang but hakane ko ni don but iway na kirang ba iba pentrey ya ka jintrey bede de kikam senang kampau kum kikam ka jintrey bagi pat sispa si ka ini de ba ni los do kam but arta yo mensua i la ko nya ngai ong ba ila la ya uway umau ba kla de ngala yo ya ta umau but ya wanra diang yang ta umau hakane de jaga banyak ko aban kali menta ya iba ni los ya uni umau hakano ga jaga jong kane ka waran dan bat kuno kilap ya uni umau Mau jinglap ini kum kinong petrei nam ta kane ka skema analysis ka ne ko di belasis pak ski kene ka jing sya ka pangilap ni umau lengba kinong trei sis pak ski ulong ki batri umau ga penpai umau hadin bagi penpai umau uni umau ne udisan jong ni umau buat ia kedur jong ke bawan kedur jong ke dulu jong kata jong no wan kedur jong kata bak ya phone jangan ke wan page sini kalau ke pela kedak ke pela wan rak sana dengan page ada yo sulong beton ke ke ba yo jim to na kaliang ka sinong taw na kaliang jong ka sinong taw la se na kaliang jong i ke kinong precious pas ni kene dong ka jing sya kan ke ba ndak yo rak sana ngamar ngapun sor masnong lana ngapun sa kinong kikam snong panang tagi ong adjective sa ikong basida ibulong ng kwet na ikidok harapan bakam tam bapi ikabol mariang ibulong ri doktor dengi na kani kawa ka bay lang kani sen ibidang sikli kani ka turisin dengi te tang kita kintin ki pingadon te ba nilus mapi bat kitu kibriyo ki bayo ya uni umau hila aban itu udah gay mau ba kuno nakalang mangi kum gunong traces pani bat nakalang mangar kum unong punya ka kamsis pa sini kini skema analysis hindola mo bagi son gundong yang berduna kula putih berkamtam bagi long hi kita di balik school ipem no sigi kelas kita read ong kelas 7 kelas 8 nakada long ka sadum sa lengo kan nakada ngiwat ke jing syai ke jing tip ke bakamnya ngapun no sabi kumi nang page kini dok harapan di don kenapa kadang mo kesin ke papan pau kata-kata ke jingsa nak liang mengi dengan ya tu sendiri mah uni menta udah umau hi ladang tempat ni Henry haga jingsa udah umrat duriau badai kenjata bantet ya ka kerteng bati kena jong uni uta ngalap ha agadur Shaka Smithsonian Institution Natural Museum kabadan hakari Amerika Badaga jingrap jongki ngalati kena ba udai fossil kata udai usnap basa jong uwei uta duriau bala tip da kakarteng ammonite. Ki ammonite ki de kita ki bala im tang ha duriau. Bat ki don ka senrong ga bakdop eki bat haba ki layap ka met jongki kaput ndrai ki sediments ki bakentup ya ka sun ki siap bat ki wei ki pendap ka senrong ka basa dak ha ki sertap mau. Ki ammonite ki asriem ya ki octopus bat ki nautilus ki bedang don badang im hadu menta mene haki duriau henry maki kata kamot ki ammonite ki ladu jailut plain brokhat hakaju kapor baki dinosaurs ki yaplut kata henry pun riu milan snem mensua mentang inang wat ekarta bati kena jong une u fossil jong une uta henry ki mau jong ka Meghalaya ki bala abandon kum kini ki jaj fossil kidai ki bala penlong hapadeng ka sispa bat henry pun riu milan snem mensua Kumta uniu ammonite fossil balalap hakane kawa jongi hawa remben. Udai uta duriau bala rim hadu kata-kata. Ubala im hakane katanya hapadeng kasispa ban riu pon riu millions nem mensua.
Amus ngulak banget. Haba mentang yo i. Ya kan ke jaka kumbakalong kumne. Kabadap da ki klau da ki petap. Kilum, kiwa, kimadan, kisiap. But kumta terter. Bapleng kan ne ke jaka jungi mensua kade ke duriau ba. Te kumuni ujat fossil. Lajan jar ban lap mentah. Henry ki para senong jonga da ke jing kelut mensim. Kila ai sunggup hai u hanga. Bat kane ke jing sebun jongki kan pen mentoy ki kena pule keleng jong kane kathan. Namar ba ngin bo ya u haka college ke Bangatre kata zoology department jong ka St. Anthony's College Shillong Meghalaya. Dengar ku play si bo neti ba nilos ba lingba jong ka jingsem jong ki bat ki bre ki batrai hanne ya uni uma ka pen nila aban na se ban tip sa perthai ba hangne ha personal joni hawa ram bandru kidon kini kimrat tiba in da kita kispa milen snen mensua dengan kermen scam malada ngi kle ikini ki mau bat kam dai nim dai bat kle ikini ki mau ma anai lada don kam angin dang don sisu ki wei ki inja fossils ki ba in nadu kita ki spa milen snen mensua nomor kadai ka duriau ki wei ding kau duriau kin don na don ka snong jong dengan ku blai si pun ya ti bakila khadena te ngahikai hapo St. Anthony's College zoology department but ngalaong ya ti bagi di noknya chnang ba ngan ra ya uni umau ba nganggu antai hapo museum jong ta college ni kum we na ki long ba kordon am ta jung bagi kena pule kenyo ban jo ban pet kintit kleng ke jaga juni sisa kumangitip na jadi pule kade gani sisa ba kade ka duriau ni so te kublai si bon ya ti ngai kublai lingba jungki ya kinokria senong merokok wala dan kinan mani ne nakadaw jong rukot jong kabariang kinong grace spasi kindon karsian nyawa brain aga jinjit ba keduyang ba ngindon peringkanet ke ba ko kia ba bekas nong ka jungi